tun lai thilom zia Harmageddon in do na le Euphrates river kang chat ain zomem ni Bible a chaw ni lovin Muslim zol nei Muhammad apoin Euphrates lui kang chat thu alo shil lok tlat mai tun lai khovel bengver tu lar zual zinga Iraq Syria rama lui pui luang ruwa Bible apo Genesis bung ni chang li le thupuan bung som paruk chang som pahnia tanga som pasaria chiang taka ziak Euphrates lui pui akang cha mek thu le akam san khomwala khopui kul ro pui tak nei niom le puk chi bayom zelatana man thin niom takan hu chuatel thu chu ani Euphrates lui pui chuan tunma kum sang bitam liam ta le pathian in le van asiam nuwa Eden huan moi le nuam tak asiam dan te Bible in min shil chung changa hun poi mo tak luain mishing masa adam ale evi te hun lai mai chaw ni lovin khovel mishing masa ho chen naram Mesopotamia Empire civilization era huna hun lai li a chang poi mo hlea chuti rualin Isu Krista local le hun maloka khovela har sanan men lo lom dona chuan Euphrates river lui pui hian mun alwa thukin apoi mo hle don ani Armageddon mizoten Armageddon kanti in do narap thlak berlo chua dona phei chuan Euphrates lui pui chu kang chat turin shillo kani Christian te thurin Bible a chaw ni lovin Muslim zol nei Muhammad angei poin Euphrates lui pui kang chat tur hi alo soilo ka wangin Christian tele Muslim Islam ho te chuan an bengver zualin Euphrates river lui kang chat mek chuan kan bengdar akhong ring bik hleani Newsweek ni som thum le pakhat thlanga sang ni som ni le pani chuak chanchin bu chuan Euphrates lui kang chata khopui hlui kum sang thum le zalia upa le tablet za chuang thil hlui lai chuak tu ten an mu thu ziakin thalak atar lang nualani heng thil hlui mu chuak tu te hi German le Kurdish nam archaeologists an nia Mitarim Empire hun lai Bronze Age hun lai thil te hi University of Freiburg Germany a zirchian ani atiani hetiang thil hlui mu chua thu hian khovela bar khai hleani The archaeologists chanchin bu chuan February nili sangni somni le pathum khan Euphrates lui pui kang chat a khomwal lo langa chuan thil hlui lai chuaka zir tu ten kum sang thum le zalia upa khopui ram to le kul le puk chi bayom zelanga man niom tak mu chua lai chua thu aziaka hetianga Euphrates lui pui kang chat muna khopui hlui lan tran thu hi al monitor ogas ni somni le pasari sang ni somni le pani chanchin bu chu antar langin Euphrates dam lek pakhat Syria chaklam Rakha province Byzantine civilization su nu niom tak mu chuania hei hi Rakha le Aleppo ko inkara omani atiani Abdul Razak al Aliawai archaeologist chuan history thilkal to mun ruka hmuni in Sumeria era Akhadia Assyria Greek Byzantine atanga Islamic era poimo zia atar langani atiani Muslim zol nei ro puiber le nung beranti Prophet Muhammad chuan Euphrates lui kang cha huna khovel to panhai toang Euphrates lui pui kang chata chuan rangkachak tlang alo manga chumin chu chuan chuti hunlaya mi te chu anin do chiamin anin beyanga mishing hun thuma thena hun khat chau andam chua kang then khata chuan za som kwale pakua anthiva kang tia da ani chung ro rangkachak chu lak tur anilo atini in Sahid Bukhari Sahid Muslim a ziakani Euphrates luya chuan Gold Mountain alo omang tiin Sunan Abi Dawud chuan a soibokani Euphrates river lui pui chu khovela namfing masa Sumer Mesopotamia Empire Babylon Assyria Egypt Persian Empire Roman hote huna anlo chortang kayemem to ani Battle of Karbala Euphrates lui kama indo na mingthang taka chuan Imam Hussein te chung kwa po martarin an thiani Muslim sa khole khabuthiang hlim Quran chuan Euphrates Nile stay han le joy han lui te chu vanram ne na in zom na nei ni in an soya Euphrates lui hi khovel ram sang sanga lui lian dang te a in a mingthang bi kriawa
hei hi Bible le Muslim zol nei te mek point an lo sil fak thin wang ni in alang kum sang li BC hun lai dai to atangin mishing ten sum don na mason na le bu le bal le thlai chi na tan an lo chor tangkai to thin ani Mesopotamia Empire ra phei chuan Tigris lui le Euphrates lui in kar phei chu ram thabik tia vuani Euphrates lui chu kilometer sang ni jasari somria ta sei ni in square miles noi khat sing kwa le sang thuma zau phai kwa mina khulu amai ani Silk Road Trade Route anti 14 tunlaya chain ramin Road and Belt Initiative tia ram somli ja chun po a sum dona tura kong pui an sial mek na po apoi mo phalhe ani Euphrates lui kama chuan Babelin sang te chu mishing ma sa ten ro pui takin an lo din to ani athuk zong hi fit somthum le pani le fit za somli le pariatin karani anti ani Kumedi sang khajan hi somnga palia tanga sang khajathum som ni le pali inkar Middle Age anti huna khan Venetian khwaljin Marco Polo te point an lo zo to ni in an soi khovel single sa le hun bi in thlak dang lam na salutuk to wangin khovela lui pui te chu an kang chat me ka tun mang lo takin an kam na sa hle ani UN expert le environmentalist ho te chuan khovela lui pui kang chat le tuitle mek chan chu mishing ten thingle mau kan ti cherem na satwang te le kol pheta siam na na kan man na satwang te ni nan soi Euphrates lui pui luan na Iraq rama phei chuan kumsang khajakwa somria le pali chowa President Saddam Hussein Khan military thil wangin thingle mau ati chereu na salheya Gulf War pakhat na le pani na wang te in nasatakin Middle East ram Iraq Syria le Turkey ya lui tuite ankang chatani antiani Euphrates lui fin tu Turkey ramatanga lui then khachu Anatolia project anti mai mangin kumsang khajakwa somnga le panga atangin tui khwa somni pani le power plant som pakwa siamani tin Iraq rama Haditha dam anti Syria ram ria siam chuan Iraq rama electricity za somthum pe thein za somthum le panga zetin tui asiam sakti ani Syria rambi ka kumsang ni le paruka tangin Euphrates lui hi akang chatana chumi wangin kun hathok tu farmers tam tak chu khopuya an pem lu pha to ani kumsang ni somlia chuan Euphrates lui pui hi akang chatin khoro hle turin an chu tani hetenga Euphrates lui lokang chat chhotamai hi Bible thupuan lok ngai ven tu tele scientist te chuan an ngai ven hleya abikin Krista local le na ngak hlel tu Christian te phei chuan khovel to phunemo Harmagedon in donarap thlak lo in tran na tura thil lo om mek le Daniel le thupuan bu a ti triau tu te nom ti lo lan na tur le naw ve tran tirna bul in mung chho tran mek na an ngai pha me kani zan hi aral lek lek to a khuwa war don ta tiang khan tunlai thilom zia ngai vena muthu te tho har ahun ta e Antichrist alo lang tran da mayem ni zol nei Jeremiah shillok na chuan atui te kangin aro zawa milim teram anisia milim te chu anat chila ti ania heta shillok nai ro hi chu tunlaya Euphrates lui kang chat soina ni na lang lo kumzanga somthum le pakwa BC a Persia laram chaktak medo Persian changdun chuan Babylon laram ro pui chu Persia lal King Cyrus san runin atuklom ta chu zol nei Daniela bunga chang somthum atanga somthum le pakhata asoi hi ani King Cyrus san relo te chunga khovela laram ro pui Babylon atuklom mai thei hi ahun line mi makti athling Persia lal King Cyrus sian Assyrian lalram chu ne photin kum zarukle som pani BC a Nineveh khopui ala Median hoten zomin BC zanga somthum le pakua Babylon lalram nein aop zuyani Babylon hoten Assyria ram churunin anlawop to ani thupuan bung som paruk chang som pania chuan shillok na kan hmuwa tunlaya Euphrates lui lo kang chat nen me belin pathian thinur na berbu lowam dan turle hei hi Armageddon in don rap thlak lo in tran mek na ni tura mitam takin an ngai pha ta ni tin a paruk na chuan a berbu chu tui pui Euphrates a chuan a leibua ti chuan ni chuan lama tanga lal local tur te tan kong chu peisa alo ni theinan
tui chu akang chatta a tin Isua chuan hununga thillo thleng tur chu chung ni chu shomna ni ani don sia chu tianga na sareng reng chu pathian siam leilung pian tirata tun thlengin alom ngai lova engtika ma aom le to heklowang ti in alo shillo kani Israel beitura local tur le Armageddon in dona ti chuak tur hi zol nei Ezekiel abung som thum le pariat le thupuan bung som ni chang saria tanga chang ria thuwa soi megok le gok hi ni in an soya hei hi mi then khat chuan chaklam le marlam tia a soi wangin China le Russia tang kop mek te hi ni in an nga yani tunla in China le Russia chu Ukraine in dona le Taiwan chungchang wang te le US le NATO ram wang te in tunma ayana sajokin politics military le economic thila in kung kaina thazok nein UN Security Council le khovel ma antang dun tlat zela Chinese President Xi Jinping le Russian President Vladimir Putin te chuan in remna thlung ziak felin kanin thian thatna le in kung kaina chu top chin nei lo ani e tin khovel ma an puangin an soilang photo thinani Armageddon in donara thlak tak lo thlenna turin Euphrates luipui chu akang chat don ti Bible in min sila Bible lo shillok na te chu pathian hun birwa tang zelin khovela alo thlen dik thina wangin sipai rual noi tam tak te chuan ol sam taka rale lam an kai thoi thina turin Euphrates lui chu ala kang chat vek don ani ma se chu mi hun chu ti du da na na satak top don ati ania tundin hana chuan Bible soyangin tribulation chu ala thleng ri lo ani ring tu te tan lo thlapan le mangan chiam tur ani love chuti rualin amen local te chelal pa isu ti thei tura kanin pele buat sai angai to ani ahun le ni chu pa chaw lo chuan tu main kan thra si lo chanchin tha hi nam zong zong hne na shil masak turani